Dobrodošli u treću dimenziju Magic. Praktična magija. Očistite se od crne energije. Autor Raif Esmerović. Duhovi, odnosno spiritualne sile, imaju sposobnost da utiču na ljude i izazivaju im nevolje kroz svoju tamnu energiju koja je zapravo fluidna materija u kojoj oni egzistiraju. Naime, da bi šejh ili derviš mogao da vidi džine, to jest demone u ritualu prizivanja istih, neke od tih spiritualnih kreatura mora mu oči prekriti crnom masom, odnosno energijom u kojoj oni borave. Tek tada nestaje zastor između našeg materijalnog i njihovog nevidljivog svijeta. No pored ovakvih planiranih dešavanja postoje mnogo češći slučajevi kada duhovi iz samo njima poznatog razloga atakuju na ljude i kroz crnu energiju im stvaraju razne probleme kao što su depresija, konfuzno razmišljanje i neispravan rad organa, što vodi do daljnjih komplikacija poput ovisnosti, financijskih problema, bolova u grudima i tako dalje. Duhovi vrlo rado prenose svoju tamnu energiju na ljude i tako akumuliraju velike zalihe u njihovim tijelima. Uslijed takvih događaja teško možemo da se riješimo ove crne energije, osim kroz generalni duhovni lijek, kao što je spiritualna praksa ili putem tretmana slanom vodom. Riječ je o jednostavnoj, ali vrlo djelotvornoj upotrebi slane vode, čiji su efekti takvi da suzbiju štetnu i nevidljivu crnu energiju, doslovno i tjerajući iz ljudskog tijela. Bez obzira koliko vam ovo možda zvuči šokantno i u krajnjem slučaju nevjerovatno, ali svako od nas je pod uticajem duhova u određenoj mjeri. Kao rezultat toga svi imamo do nekog stepena nakupljene crne energije u svom tijelu. Da bi je uklonili, potrebno je da jednom sedmično radimo tretman slanom vodom. Tretiranje tijela spomenutom metodom posebno se preporučuje ukoliko imate sljedeće simptome: letargiju, smanjenu aktivnost, nesposobnost razmišljanja, prekomjerne misli posebno kada su negativne, ljutnju ili bilo koju drugu ekstremnu emociju, stres, bilo koji oblik fizičke bolesti. Kada osjećamo neki od već navedenih simptoma, nalazimo se u fizički, emocionalno ili duhovno oslabljenom stanju. U takvom neharmoničnom stadiju duhovi aktivnije vrše uticaj na nas, dodajući što više crne energije da bi pojačali simptome. Kako bi se pročistili ili time poboljšali svoje psihofizičko stanje, potrebno nam je da poduzmemo sljedeći obred. U jednu veću kantu napunimo vode, toliko da nam gležnjevi budu prekriveni kada stavimo stopala u nju. Dodajte 2 supene kašike kamene ili morske soli. Molite se Bogu iskreno i sa vjerom da odstrani crnu energiju iz vas. Također se molite za uništenje njene pogubne sile koja na vas utiče. Molitva je važan sastojak jer postiče veću djelotvornost ovog tretmana. Sjedite uspravno sa stopalima u slanoj vodi. Držite razmak od 2-3 cm između tabana. Na taj način crna energija maksimalno izlazi iz tijela, no ako se stopalo dodiruju, stvara se prepreka za njen izlazak kroz tabane. Držite noge u slanoj vodi 10 do 15 minuta. Dok su stopala u vodi, upućujte Bogu poziv da vam pomogne, a na kraju tretmana zamolite ga da stvori zaštitni omotač oko vas.
Zatim prospite slanu vodu u WC šolju i isperite kantu. Uloga molitve u opisanom tretmanu je da podstakne izbacivanje i razgradnju čestica tamne energije nakupljenih u raznim dijelovima našeg tijela. Sa druge strane, slana voda djeluje poput provodnika koji izvlači crnilo iz tijela napolje. Taj proces je obično praćen i raznim simptomima poput zijevanja, podrigivanja, obamrlosti nogu, topline u ušima ili očima itd. Ponekad se i javlja osjećaj suhoće na koži stopala dok su u vodi. To je znak izlaženja crne energije. Također je primijećeno da ponekad poslije tretmana slanom vodom tekućina postane crnkaste boje ili poprimi neugodan miris ili pak postane mlaka. Takav rezultat dolazi zbog izloženosti crnim valovima koji proizilazi iz tijela. Autor Rajf Esmerović, trećadimenzija.com. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.